Pemirsa ring tanggal siki Juni warsa kali-tali kali-likur, wilangan kasus harian nasional mewali kauningin nincap kantos 300-an diri. Nanging wilangan pasien padem COVID-19 kauningin tedun saihang ring rahina sadurung nyane kantos 5 diri. Asa punika taler pawohan pasien kena COVID-19 durung ngelangkungin kasus anyar kantos penyatusan diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawohan kasus COVID-19 kantos 306 kutus diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Selanturnya pasien kena kauningin 1 sulung dasa kali diri. Pasien padem wenten 3 diri, sani ngawinang wilangan kumulatif ipun langkungan 1 talian diri selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret war sekali tali kali dasani lintang. Raris pasien sani kanton kerawat wenten 3 talian diri, suspek langkungan kali talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.